Abaso no. Me patro you bet me no wedding komo kakra. Wada Roman patro bra. So makoma mu ate. What yeah enya boni komo dada na. Se me bossy. You see ade waso awade. Ena wo pel ne ho keni ene na bobra sisi aso di atani ye abobe e wonase wa eni ntida no ye hia wo ene ye de tu wanim no ase emuaya no koye so ade ase ena mpanifo so se bosum enim no yakone nsan emprensa we so ye empreno nti ye fra wo no continuity yeah can say me show ti asema no wo sika na wona wontina no won hwew na chese ono so nani nye se be mamu nye be mafa ti afra wa ti awa Shotingo little yeah medo ada o abutre awo oba so no 10 gramo baby asoso abutre ada mudi kan ka asasem no yeah na me feel sesebi makono no wi na atramo oh ti me fa na tra oba fefe sade afiri wenu mu beni meje bicycle ni nyina man telefo ya krampo de no mfanta ni abo mama nchiro ntisa bicycle no kra no afrika na me yi fila na ma na nya ni dia wodonti wojama wo se fako wodo wakwa akodi pa ade atuaka because of wonti nti mame so obi betumi aye sa sacrifice we ode no we dia na moja odi moja abo afode am oba se Yesu Kristo de ne ho ebo afode mame ne we on de ode abo afode ama nko a won obi anche ti mesra ni oti we oso opeme oh ya da pa sani ya woti we sani ya woti we ha wukunu na aye ni sa o your future husband already ay asemo anye sami ka asemo mreski sisi na me de be eduma no peso se no anye okotena ho ne ni ho nso na enye sa okotena ho e be yedwe sami say mo bicycle mo ntia mo mrefi so you Oscar oh wait ana toma me nye video hwe wan to me ni me pe 5000 bia ye made oh wait so oba on famra money na hand back na floor nti metwa mu fie why so opeme pa senior wo si kane na wenko a omo ne bunye du na o mrefi 5000 sami sumaya ware ni dia 5000 dia se nyiska boss na se me wa ya keke awu matches batuje oba so no se 5000 tina wo kasese ya me so ye beba ho ye me wa na pa na enwumle tambia mo bebia metwa mu enwumle penyumle se mpa na akobo nyame etie me mfiri ha nkwa uni ni bebi akume esano kola na ba abasa da ho akafa ti abasa we na se da we so a na me da na nyama we da ho wait ni chukula nyavan wunu onko heaven kra ope eya nyamu a eni mo nyam ni eti nyam ni mum ojina so branti sisi aye ba ko adie bi efe na baby ble yebeko ho enwumle unim yakọ ha ho be twen your porch ni na abedua na se wachi mi ebitieti men pese ho be kwakọ ba na ho so na se hunti na me plow America se bibi ba awo se me din kan ete ho ma wontem na se me wo porch mu a me ye den te ho ma ami so me nyina ho na me nya feeling ni bi debida wo be plow esa dia undi bi na hunti sore so na obema blem sa un say how esa be how ama wa yale ama de wa hospital ti twen me so radio ama na wo tie news de ekoso na wo be so radio ama me
na ma bono shabu aba enom ne ekoti ana se ekodi asa eye